Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naimbagag sabam, Doktora Olivia. Agpapainit kagayam dito'y terasa. Anya ti bagam, Franco. Apay nga imasidag ka. Agmamesa ka nga na nakatugaw dito'y terasa. Iso nga'y nasitgan ka. Anya ka di ti ibagam. Awan ni Edward ita. Nasiputak tay kotse na almuar. Mapanager furniture shop? Olivia. Amom ka di nasakitin na kam ko kini Edward. Anya? Inagaw na ka kanya. Saan asikat ti ay ayatek? Nudikat ni Edward. Amo na nga agayatakan ka. Ngambim malaat pailaang. Ada kami pailang idi iti kolehyo. Agayan ayat kami. Uray pay. Kuma, saan na ka nga ingkalay sa Adagos? Franco, mabalin ka di. Lipatan mo day tabanag. Kan ulitak manen nga ibagakan ka. Ni Edward ti ay ayatak. Olivia, ay ayatan ka. Ibatan na! Ma'am Olivia! Mr. Franco! Ninarakot mo mata ni Ma'am Olivia! Wala na, Gloria. Ngamin. Ay, ayatak pailaang ni Doktora Olivia. Anya! Katsige. Ipulong latakin ni Edward tinakitam. Awan na nyaman na kanyak. Ha! Dita kayon! Ma'am, nakitak tinapasamak. Inagkan inarakop na ka ni Sir Franco. Talaga abastos na dyan tao. Ipulong mo ka di ka ni Sir Edward. Saan na nana? No agipulong ako. Ang mga nudakdakas pa'y timapasamak. Ma'am Olivia. Diyak kaya't nga aglaban da ka ni Edward. Ay, unay kat ngamin ni Sir Franco. Takas lag probokar. Wen nga ron. Ngam diyak kaya't atutupan ni Edward ni Franco. Tama nga nudakdakas timapasamak. Ang kasanaw no kanayon nakaabastusan ni Sir Franco, ma'am. Diyak itulok nga ulitan na pa'y tinaramid na. Nasaysaya at salaangan no inkailaag na edan kadagi tinaganak mo, ma'am. Tapno awan timang riribok ka. Idi pa'y lang apang panunutak dayta, nana. Ngam, kasanon ni mama. Di ka agdanag. Adda akmat nga agserbikan kwa na. Sige, panunutak ana imbag tinaibagam, nana. Bong, ada planok. Ket kasapulak titulong mo. Anya day ta, boss? Kaya't ko nga agawan ni Olivia ken Edward. Ken kaya't ko asyak ton ti mangimaton iti negosyo mi. Ha? Ket anya ti kayat mo nga ramidak, boss? Mang panunot ta iti nasayat nga ramidan ta. Tapno mapukaw ni Edward. Ket no kasta ti mapasama. Kapilitan, asyak tumaten ti mangimaton iti negosyo. Boss? Baketen ni mama? Ken alakalaeng apagulimaken no kaskasano. Kayat mo asawan. Ipaknita ida, boss? Ariglado, boss. Basta dakelakit di, titangdan mo kanyak. Awan parikod. Ken igatangan kantupay iti kotsem. Wow! Ayos, boss! Awan nga rod parikot!
Sir Franco, atuyan ti inumam adanom. Idi sumla ang di talamisan. Kahit panawan na kon. Kaya't kakasarita. Pangaasim ko matag singsingpet ka. Di mo ko madadaulan ti pamatag ngain pa ay damadamkan ka. Apay ka di akasta akan na yun ti bagbagam kanyak, ha? Anya ko matibibiyang mo kanyak? Ket babaunan kalaan? Sipod ubing ka. Impatag ka. Siyak timang yawat iti amin na kasapulam. Timang laba iti kawas mo. Kan mangluto iti kanam. Anya nga ro ti sarbi makatulong, no di mo aramidan dagita? Hmm? Pinagadal na ka nga agpaiso da Madam Carla. Ngam di mo matiaplay ti inaadal mo. Tamakibarbar ka da kalatan. Makarang-rang ka, bakit? Panawan na kong ditoy. Ulitag, di mo sayangan ti pamatag nga impaaykan ka da Madam Carla. Edward, mabalin ka di asumurot kalata iti sa di naman napapanak. Kas ko maiti mission. Uy na, awan parikot. Ken agure ka man? Adda ka di parikot? Ako ha, awan mo't kit di. Kaya't ko la akadwa kalata iti sa di naman apapanak. Ngagpapanijay klinik mo? Wen ko ma, numabalin. Olivia, ibagam ko man tipod na. Adda ka di pagbutbut ngam? Ni ka di Franco. Adda ka di madinga inaramid na kan ka? Awan, Edward. Namok nga gusto gayam kan ka ni Franco. Ingkalay saka. Kat dayta ti panggurguraan na kanyak. Edward. Ngam ibagam ko matipod na. Adda ka di madinga inaramid na kan ka. Awan. Nasayat matgarod no kasta. Dayja ataw. Uray ka na yun mi abagbagaan kini mama. Awan lata denggan na. Edward. Ngam kahit mo ka di jilangan balayo ti pag naadan tayo. Saan, honey? Tadyak mat kaya tapanawan tayo ti inam. Agliday lakit di, no pumanaw tayo dito ay. O sige. Sikang harot ti makaamo, honey. Sige lang, iho. Admission kayo lang ta. Sa nabali, tadaak mo tamang kita itinegosyo tayo. Sige nga rod, mama. Ngam di kay madanagan. Kalpasan ti misyon, tumulong ak matlaan kadagiti negosyo tayo. Awan parikot kanyak, iho. Kabailakpay nga imatunan, dagiti furniture shop tayo. Sa nabali, tasan mo ta narigat ti trabaho. Sige nga rod, mama. Kahit no adda parikot, awagan dak kumadagos. Agyaman na kada kayo, Olivia. Edward. Tadta ti grupo yo agakadwami para iti mission ti simbaan tayo. Wen padre, awan parikot iti dayta. Agtitinulong tayo para iti mission. Kat kalpasan ti panagmisa tayo, ag-check up, kan agiwaras kami matan iti vitamina para kadagiti ubing iti daytoy a barangay. Andak lata katulungan nyo, padre. Pagyamanak iti apo. Tasaan ka lata mauma asumursurot ka na kami, Edward. Idinto tadda dagiti negosyo yo anasken apang ipaayam iti imatang mo. Sa nabale, padre. Kabalan pa'y ni mama nga imatunan. Kahit no di nanton kabalan, siyakton timang sublat. Iso nga ita, tumulong ak lang iti misyon para iti pagsayatan dagiti kakabsat nga kasapulan. Agyaman akunay, Edward.
Maya ka tumulong kan ka dito furniture shop yo, abalayan. Total, awan mat aramidak. Di ka di tumulong iti negosyo yo. Ay nasanda ka kasapulan, Ijay. Kan, adamot ni abalayan mo fausto, Ijay, amang i-manage. Aduda, amabalin na nga ibaon, Ijay. Nasaya at nga ron, taimay ka. Tapno makapagsarsarita ta, abalayan. Kandi kag danag, ta saan na ka mang disturbo ditoy. No di kat, tumulong nga, abalayan. O sige, sikat di makaam mo, abalayan. O sige, abalayan, agmerienda tapay. Di kag danag, ta sugar-free day ta inuman ta juice. Kan naibas day ta tinapay. Sige, abalayan. Kaya't ko launay day ta merienda. Mabalin ka din ngay naldaw ka nga umay dito'y furniture shop. Tapay, abalayan. Ngamin, sikan sabot ti swerte ita dito'y furniture shop ko. Ngamin, nakalako tayo iti sala set, dining set, kan furniture bed. Sikat ti swerte kita nga aldaw, abalayan. Kasta ka di, abalayan. Mala, bay ama, ta umayak manan inton bigat. Oh, at tuyan ti merienda yo, sir, ma'am. Agyaman kami, Nana Glory. Agyaman kami, nanay. Ni Eva, saan ka di pa'y asimang pa? Adan iti silid na, ma'am. Ar-aramiden na ti homework na. Nasayaat no kasta. Naala, agmerienda kayo bayat ti panaginanayo. Amok anabannog kayo anaggapo iti misyon yo. Sige, tayo na kun agluto. Tahuston to inton makainana kayo. Mangan kayon taon. Sige, Nana. Naimbaglakit din. Tanaanos ni Nana Glory ababaunan. Nagagat pa'y. Kanayon pa'y anadalus to'y balay. Awan makunak iti trabaho na. Kanito mat siguron, tapnon na yunam ti sweldo na. Wen, kastamot ti pampanunutat. Ingaton ti sweldo na. Kan ikam iti bonus na. Anya kayong matan, mama? Apay ka di maitalag kanyak ti negosyo tayo. Uray jay may sala ko maabrans ti furniture shop. Iso lang ti imatunak. Aday ta ka manan, Franco. Day tamanan, ti ibagam kanya. Sakbayapin mo say day di papa. Nasa una kanyak nga imatunak ti negosyo tayo. Ngamawan kasuratan apam matalgad. Asikatim mangimaton iti negosyo. Nasken ka di pay day ta, mama? Ay, saan amabalin nga italag ko kan ka ti negosyo, Franco? Taasino ti talaga nyo? Ni Edward? Kastang agpaiso. Gapo ka di ta iso ti podno anak yo. Kat may saak laang nga ampon. Kasano kumatalkan ka? Ada ka di gapuna atalkan ka, Franco? Awan pa nagtalakyo kanyak, tamay saak laang nga ampon. Saan akasta iho? Ngamday ta aramid mo. Kalikagumam nga imatunan ti negosyo. Ngamday talaang barkada ti ammom. Sige, sige. Saan ako na makibarkada? Basta italakyon kanyak, dagiti negosyo tayo. Ipakitampay ti panagbalbaliw mo. Oh, nauma akon, mama. Kanayon latan, akasta ti bagbagam kanyak. Franco, no kayat mo tinasaya at masakbayan, urnusampay ti biyag mo. Antay ta ti arak, boss. Anda pa yan pulutan at tinuno a karne. Sige. Danggayanak nga uminom. Naimbaglangan, tado pa'y ti arak dito itagos ko, boss. Hangam, apay ka di akayat mo ti uminom ita, boss. Saan ka di nga da trabaho mita? Bong. Imayak
Tapno planuan tati kayat ko mapasama. Ha? Sige, boss. Signal mo lang yan, Tiyor Orayak. Basta makaamukan, no kaano. Sige, boss. Namnamaam ngagbaligyak. Sige, Nana Glory. Rumar kamin. Idagas mi pa ni Eva ije pagadalan da. Wen ma'am. Ay, wen gayam. Anya ka diti kayat yu asidaan inton malam, ma'am. Tayso ti ilutok. Makaamu kalatan no anya ti ilutom, Nana. Amumet asaan kami ngagpilpili iti sidaan. Basta si katinang luto. Agyaman akno kasta, ma'am. Alangarod, Nana. Rumara kon. Imo na da Edward kan Eva ije garahe. Ay, wen ma'am. Inakon ijay kusina. I-check ko lang tibag ko. Ang mga no damot na lipatak. Good morning, Doktora Olivia. Tsaklatan italdalag. Inakon. Oops. Aglisi ka itidalan ko. Bitakan! Daydayan. Napanan. Nagsayatan. Tanaagkakmanan ti bibig ni Olivia. Anya ka diti aramidam, Sir Franco. Nakita akti naramid mo ka ni Ma'am Olivia. Nakitam gayam. Sige, ipulong mo kin Edward. Apay ka di akas tati aramidam. Saan ka di amadanagan no maamuan ni Sir Edward? Abas-bastusam ni Ma'am Olivia. Saan na pa nang bastos ti kasjay, Nana? No dikat. Panangiparik na kiti panagayat ko ken kuana. Sir Franco, saan anasaya at tikasta? Di mo ko madadaulan tinapintas a panaglalangan niyo a pamilya. Hoy! Di ka man makibiyang no di mo kaya't akabilan ka? Sipod maladaga kayo kan ni Sir Edward. Agpapaaya kun iti daytoy a pamilya. Nakita ti panangipatagdakan ka. Ket? Anya kumaita? Nasaya at dakan ka, Sir Franco. Isu nga agbalin ka kumamit a nasaya at atao. Sumardeng kan! Tano saan? Makaraman ka kanyak. Di mo sayangan tinapintas a masakbayan para ken ka, Huston! sir. Saya atam kit di tibiyag mo. Tapno agtultuloy tinasaliwanwan a panagbiag mo. Manakibiyang kalaungay itibiyag ko. Gaputa siyak ti pudno nga inam. Anya? Nangag mo, Franco. Siyak ti pudno nga inam. Anya ti aramiden ni Franco itinaibaga ni Nana Gloria. Papagayam, di uliwayan na denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itingkay panangtarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sigod nga agayat ni Franco kini Olivia, ngem ni Edward ti ay ayaten na. Nagkalaysada nga rod ket naragsak ti binangon da a pamilya.
Naglabas ti adu atawan, ngem kalkalikaguman lata ni Franco a matagikwa ni Olivia. Iti may sangal daw, kalaat ti panangagak na iti daytoy, ngem tinungpa ni Olivia. Binagbagaan met ni Nana Gloria a babaonanda, ngem tinungpa na tuy baket. Ita papagayam, adto yan tituloy ti serye tayo ita lawas a napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manakibiyang kalaunay iti biyag ko. Gaputasyak ti pudno nga inam. Niya? Nangag mo, Franco. Siyak ti pudno nga inam. Ulbod! Hoy, ha? Sika, bakit? Sardangan nakman, ha? Awan babain mo. Ibagam kidin asikatipod no inak. Ha, agraraman! Hindi masikogakan ka. Pinanawan naktipod no nga, ma'am. Oh, Gaputa mas ay ayatan na tibak nang amay sapay a girlfriend na. aniya? Nariribok ti panunot ko idi. Aging ka nga impas ngay ka. Katawan masnop a pagturong ak. Gaputa ulila akon adamang. Nagtala ka kiti amam. Nakunan ay kalay sanak. Ngam ulbud gayam. Aging gana lagip ko ti mangidisukan ka. Iti sango ti gate da Madam Carla. Aniya? Nakitak anaragsakan ni Madam Carla nang ubakan ka. Nagaplaya ka babaw nanda. Taambok akasapulan da ti agaywan kan ka. Kat inawat daak. Saan? Saan apod no tayta? Nakitak, no kasano ti panangipatag na Ma'am Carla ken ka. Kat amom dayta. Pinagadalda ka. Kat pagyamanak dayta. Awan na sayaat nga aramid mo. Gaputa kwarta la ti adday ti panunot mo. Ti barkada mo. Huston! Sumordang kan! Saan na ka mamati iti bagbagam? Ti sweldo ka na, Madam Carla. Itad ko kan ka. Kat amom dayta. Gamapan mulat tay barbarkada. Kat awan nagbalbaliwam nga aging gaita. Huston! Oh. Diyak kayaten amang ngagtaan yaman nga ibagam. Franco, anak ko. Di na awagan iti anak. Saan asikati inak? Agbalbaliw ka kuman. Tapno na saya at ti masakmayam. Pag-aasim, anak. Kasano na ito yan? Naibagak matan ka ni Franco ti pudno. Asyak ti pudno nga inana. Ibaga na nga takan ni Madam Carla. Anyan to nga tatisawan ni Madam Carla kanyak. No bilang laang. Ngam, amok, mawatanak ni Madam Carla. Kat ni Franco, sapay ko mata agbalbaliwan. Oray di nakbigbigan nga inana. Basta agbalbaliw ko man.
Kat panunutan natin nasayaat para iti masakbayan na. Kailiw ko matanda Lola Greta kan Lolo Fausto. Mami, Daddy. Di kagdanag anak. Taintayon to sa rungkaran ita. Ijay tayon amaturog. Sana bale, tawan mo't sarak mo inton bigan. Angam kasanon ti klinik mo, honey. Sana bale, ada ni Doktora Bilen. Isupay lang ti makam mo ijay. O sige, sika nga ro ti makamo. Mami, Daddy. Mabalin ka dingag na ada kay Jabalay da Lola Greta. Inton bakasyon. O sige, anak. Awan parikot iti dayta. Kaya't ko ngamin ang makaayayam manin ni Boyet. Kumusta nga tamot ni Boyet? Makitam tumutlaeng inton makasangpet tayo ijay. Siguro, adda manin painting na nga ipakita na kanya. Kasta ka di, anak? Wan, Mami. Naglaingag pinta ni Boyet. Nagpipintas dagiti painting na. Adto yan tigatas mo, Madam Carla. Agyaman na, Glory. Katsika, iminom ka ka din iti gatas. Saan pa'y, Madam? Uminumak tulat ta. Inton sakbay amaturugak. Aginana kamutten, tarabiin. Wan, Madam. Ay, wan gayam. Saan nga agawid da, Ma'am Olivia, Madam? Nagawid da pa'y lang ijabalay da. Tamailiw ni Eva kada lolo ken lola na ijay. Wan, nagpakada da kanyak. Kad ni Franco, si mangpat ka din. Saan pa'y, Madam? Ay, una yun day dya tao. Kastaratan ti aramid na. Kaya't nakano nga imatunan ti negosyo mi. Ngam, kasano ama italag ko kankwana. Kat kastamot ti aramid na. Day tala aggas-gastos ti aramidan na. Uray siyak, Madam. Binagbagaak. Pudno ang nakalpas iti panagadal na. Ngam, agpatingga ka dilatan dita. Apay adi na itrabaho. Adamot oportunidad no kayat na. Imbagak pa'y atumulong iti furniture shop. Ngam di na kayat. Ti kayat na, iso ka no, ti mangi-manage. Madam, Ay, jak amo iti day tsaya tao. sapay kumata makaamiris, Madam. Kat agbalbaliw. Kumusta ti relasyon yung agasawa, iha? Awan mat parikot, papa. Bilibak matkan ka, Edward. Takanayon kalata subursurot ka ni Olivia. Iti sa dino man apagmisyonan da. Wen mama, sana bale? Tanaragsakak met. Nang runa no kasta makitkitak ti kinaragsak dagiti income tultulungan. Ngam, amangan met no mabaybay am tinegosyo yo, iho. Saan mat papa? Nasayaat no kasta, iho. Kahit pagyamanak ti Diyos. Tamakitak, ti panangipatag mo iti anak mi. Kat makunak ang nagasat ni Olivia, gaputa sika tinakiasawaan na. Nagasat mat ni Edward kanyak, mama. Gaputa ay ayatak unay. Maragsakan na kada kayo adwa. Kat pagyamanan mi tada oras yo amang sarungkar kada kami. Wen papa? Saan mi amalipatan dayta? Nasayat lata ti taray ti negosyo tayo, mama. Dakkel lata ti mapaspastrek tayo. Wan iho, kat kasano. Kaya't mo ka din nga imatunan ti negosyo. Sige, mama. Awan parikot iti dayta. Nasaya at no kasta. Si kanti mangimaton dito negosyo tayo, tapno makainanaak maten. Sige, mama. Ngam ni Franco, amom ka di akayat na nga imatunan to'y furniture shop. Agraman dagiti branches tayo. Jack itulok akasta ti mapasamak, mama. Awan pa nagtalag ko kenkwana.
Ken, kasanuna ko mga imatunan, ti negosyo. No day talag barbarkada ti aramiden na. Ti kayat na pa'y nga rod, kat amin a negosyo tayo. Iso ka no ti mangimaton. Agbalbaliw pa'y nga umuna. Sakbay nga ikak iti imatunan na a negosyo. Nana Glory, ikan na kiti kwarta. Pangusaram iti kwarta. Basta ikanak iti kwarta. Sige. Itad ko kan katisweldok itabulan. Nayunam, kasapulak ti 50,000 pesos. Ha? Pangalaak nga iti kasta agatad. Katubutang ka Asino ti pagutangak ngay? Umutang ka kini mama. Naimbagkan ka. Tano umutang ka. Sigurado apautangan na ka. Ngam siyak. Pulos at dinak to ikan. Pangusaram iti kwarta, Franco. Di ka nagdamag pa'y. Ala, iremedium ti 50,000 pesos taka sa pulak. Mapan kay jay furniture shop. Ta umutang ka kini mama. Sige, ikan kay ti utangab, Glory. Pasensya kan, madam. Takasapulan nga mintay kabagyak. When Glory, okay lang. Basta sika. Agyamanak, madam. Mala, mabit lang. Tainak mangiruar iti kwarta. At iti kwarta kasapulam, Franco. Adamat gayam serbim abak-baketan. Mabalin ka di nga ibagam kanyak no pangusaram iti kwarta. Oh, saan nanaskan? Ala, sapay la ko mga rod, taramatam iti pagsayaatam. Pagsayata ka talaga, ti pangusarak. Ala nga rod, kat pangaasim ko man, taurnusam ti biyag mo. Aramatam ti kwarta kas pangrugyam, tapno may saganaam ti masakbayam. Adoy, ti pauna abayad ko kada kayo. Wow! Kwarta! Nasken nga agbaligi ka, Bong. Iti kasta, ited ko amin nga inkarik atangdan mo. Uwan, boss! Ariglado! Ipaknik dayjay nga, Edward. Kaya kayat ti mapaay. Iso alalaingam. Uwan, boss! Sigurado ngagbaligyak! Mami, mabalin ka tingag na ang dakpay lang ijabalay da Lola Greta. Kayat mo, ti agnaod ijay? Wan, Mami. Sana bali, taksingsing putek ijay. Sige, anak. Pagsaritaan mi dayta ka ni dadim. Kan, as-asidag iji pagadalan. No iji di pag naudak, Mami. Sige, anak. Awan parikot. Kinapod na. Mabuta nga ka ni Uncle Franco, Mami. Anya? Adda ka di madi nga inaramid na kan ka. Awan, Mami. Ngam, mabuta nga kan ko na. Sige. Ijay ka nga rudan balay da mama nga agnaad. Franco, agsarita taman. Oh, napay? Anya, ti bagam kanyak? Awan ka di ti planom at tumulong iti furniture shop. Kat day talat na nagbarbarkada ti ammo. Sana bali? Awan mo ti amok amadingar aramidak. Agtrabaho kakit DJ furniture shop. Iti kasta. Adda katulungak ijay. Katulungam? Kayat mo asawan, sikan ti mangimaton iti furniture shop? Juan, iso ano mabalin? Umay ka tumulong ijay. Tapno makasurusuro ka. Tanya ti pangkunkunam kanya ka? Awan amuna? Ajak amo ang mangimaton iti negosyo? Basta umay ka ijay shop. Tapno makasuro ka.
Hello, boss. Adda kami dito'y nagpwestuan mi. Urayin mi lang ti kotse ni Edward. Agsipot kayo anaimbag. Ang mga numapalabas yu ti kotsena. Wan, boss. Lalaingan nyo. Areglado, boss. Sige nga rotan, boss. Bye. Kakadwa. Agsipot kayo anaimbag. Nalabaga a kotse ti orayin tayo. Well, boss. Adda kayo anay balangan iti kalsada. Sa anak arumwar dito'y kotsek. Ang mga no delikado daytoy. Naggapuan day ta kayo. No naggapo di ta bantay. Awan met ti pagilasinan ang natulid manipod di ta bantay. Ay, delikado daytoy ah. Agbuelta ak. Bumaba ka dita, kotsem. Oh, Tanosan. Paltugan ta ka. oh, delikado daytoy. Rumuar ka. No di mo kayat, abuongan mi ti sarming tilugan mo. Rumwarak. Ngamnaskan asiputak ti garaw na. Anya ka diti bagayo? Nakapaturong ti paltugmikan ka. Iswati kag tignay iti di mi magustuhan. Umas asidek. No kasta. Daytoy. Natinag ti paltog ko. Pinutag ka dagos. Nagalistukan. Pinidot mo adagos ti paltog ko. Kakadwa! Bagsulan niyo! Awan nagtignay iti dakes. Tanusan. Paltugan kayo amin. Loko. Kasta unay gaya mabutong mo. Ngam natured ka nga garamid iti kinadakes. Napunta na ka di? Saan? Ngam day tamuging mo ti punteriyak. No di ka agsaw iti pudno. Apay akayatak apatayan. Sige, ibagak ti no. Basta sa anak lakit di agudasan. Boss Franco, inawagan ka. Tayo baga ka nagbaligi kami, timparamid mo ka na kami. Nasaya at launay. Umay ka ita dito ayan ko, boss. Ibaga kan kano sa dino to'y ayan ko. Sige. Ibagang madagos. Umay ka dito'y dana pasdak, boss. Dito'y amyanan. Sige. Umayak, itamat lang. Bye. Daytan, Edward. Umay dito'y ni Boss Franco. Nasayat. Kita ti aramiden na. Tas saan ang nagbaligi iti plano na. Anya ti aramiden ni Franco, tas saan ang nagbaligi iti plano na. Gagayem, di uliwayan na dinggan, tituloy ti seryeta yo itaalawas ana paulwan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yu itaalawas ana paulwan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Umay kayo dito'y dana pasdak, boss. Dito'y amyanan. Sige. Umayak, itamat lang. Bye. At dayta, Edward. Umay dito'y ni Boss Franco.
nasayaat. Kita ita ti aramidan na. Tasan ang nagbaligi iti plano na. Boss Edward, pangasima, pakawan anak. Isublikan ka ti kwarta, nga imparsyal na kas bayad kanyak. Agulimak ka. Ikan na kumay ti waya-waya. Rukatan nak dito'y nangigalutam kanyak. Ipagarup mo siguro nga awan amok may papanitipan na kilabanan niya. Isuan natured ka amang gudas kanyak. Ni Boss Franco tinagkunagudasan ka, Boss Edward. Kan kunana pa'y, bakit kanon ni Mamayo? Kat nalakala apagulimakan. Kas nangig mo mait, itintad ko ken ka cellphone ka. In record ko, iti na minsan ti saritaan may. Ta iti kanitaw asan nga agtong politikarina. Ibutaktak ko ti kinapudnaw. Juan, agpada kayo at dakas. Dakas matlang ti panggap na kinimamayo, boss. Ngamin, kayat na asulwain ti kinabak ng yaw. Adda akon dito'y daan na pasdag. Naulimak dito'y. Ayan ni Bong. Magagaran ako na makaamo iti baligi na. Mapanak iti daya banda. Tiloko. Sa Ingatong dagiti, ma'am. Ah. Ket di ka tignay ti dakas. Sino? Pulis kami. Pulis! Umay ka. Kapkapan ka. Amangan no at armas mo. Anya ti kaya tasawon daytoy? Apo pulis, ni Boss Franco ti dadawalo mi. Iso ti mastermind iti pananggudas mi kumakin ni Boss Edward. Nangyagyo matin record ko asaritaan mi. Apay nga adda ka pulisan ditoy. Sakbay asimbangpat ka. At dadan ditoy. Gagayem ko amin ida, Franco. Iso asan ka nga kibaltang nga agaramid iti dakas. Tamay sa laabilin ko katakwada. Dakis ka. Takrot? Inutil! Aglaban ta! No day tatikayat mo. Sumardeng ka. Nakarit ka lata, Franco. Awan utang mo anay baganakan. Ibatandak. Da kayo a pulis. Taglaban kami man, ididay tang Edward. Matay, numatay. Sumardeng ka kunak. Sige, Apo Pulis. Ibatan nyo, taglaban kami. Sige. Gam di mo gamden ti aglibas. At dakas ka lang. Nakarit ka pa lang, Franco. Nagado kita sa umon. Nakarit ka. Ngam awan mo't gayam ka ba? Sige, gagayim ko a pulis. Tiliwan nyo dahito at tao. Kasta tinapasamak, mama. Kat addaitan ni Franco ijay pagbaludan. Dagiti gagayim ko a pulis ti makaamukin kuanan ijay. Diyos ko, anya ka di na ito'y nga inaramid ni Franco. Kaya't natagikuan ti amin na kinabaknan tayo, mama. Kaya't napay atagikuan ti asawak. Taging ga ita. At dapay la panagayat na kina Olivia. Anya? Nagdakis talaga ni Franco. Agraman biyagyo. Kaya't napay apukawan. Diyos ko! Franco, anak. Apay nga adda kayo. Apay ang kastoy tinasubok mo. Anya tinagkurangakan ka. Impatag ka kaspundo nga anak ko, Franco. Amin na kayat mo, ipapaaymikan ka. Pinagadal na ka, kanasaya at tibiyag mo. Gamiitilikudan dayta, pinanggap na kami apatayan. Pumanaw kayon! Franco!
ko, anak. Anya tinagmasunak ka. Anya! Umanaw kayon! Umanaw kayon! Bilang ka ng taon kanyak. Impatag ka, Franco, nga maapa. Bustod! Abay, anak ko! Una yan ni Franco. Una yan ti kinadakas na. Kasano no nagbaligi iti panggap na. Bayan tayo pa lang ni Franco iti pagbaludan. Anya day jay? Nana Glory? At da kayo matgaham dita asidag. Anya tinapasama kada kayo. Tanaibatan niyo pa iti baso. Sir Edward, anya ti kayat asawan tinangag ko. Ni Franco, ada ija pagbaludan. Wala na. Apay, Sir Edward. Apay nga da ni Franco ija pagbaludan. Anya ti madi nga inaramid na. Nana Glory? Apay anay balod ni Franco. Saan ang mabalin ang mabalod ni Franco? Saan? Nangrikang pakpailaang iji furniture shop. Awan kanas ko nga trabaho. Maawatan kayo, Mama. Nagsakit direk nak iho. Diyak maiwaksi iti panunot kan riknak. Akas to'y tinaramid ni Franco. Huwag nga rod, Mama. Ngamtinas kanita. Sana nagbaligi. Kanaday ta niya pagbaludan. Anak. Nasakit mat para kanyak nga pabalod ko. Ngamday tati may parbangkan ko na. Sana bale. Tabi nagakdag iti gagayim ko a pulis. Asan da kumadangran ni Franco. Ngamkit di, protektaran da. Agyan ni Franco iti pagbaludan. Aging gat makaamiris. Adto'y ti danom, Nana. Uminom kayo. Pagkalmaan nyo tirik nayo, Nana. Ma'am Olivia. Maladingitan kayo kadi. Gaputa na ibalod ni Franco, Nana. Wan, maladingitan ako unay, Ma'am Olivia. Unay. Wana na, maawatak. Gaputa sipod maladagada ka ni Edward. Kat da kayon tinangay aywan kadakwada. Ma'am Olivia. Ala, husto, Nana. Di kay unay agladingit. Ni Franco, kasjay ti maiparbangkan kwa na. Ma'am Olivia. Husto, Nana. Di kay unay agladingit. Glory. Anya tinagkurangan ka ni Franco. Apay akastoy tinaramid na. Naimbaglaan ganta saan na nagbalik. Tanusaan. Malamlamayan kumaitan ni Edward. Nasakit dirignak. At imbilang ko nga anak. Kat kaya't na kami apatayan. Apay! Madam, nasakit man tiriknak. Nga daitay ti pagbalunan. Gamawan mabalin ko. Gaputadakas matgayam.
Nakasaksakit kanyak, madam. Wan, nakasaksakit launay. Maawatan ka, Glory. Agpadatang agladlatigit. Gapo iti dakas nga aramid ni Franco. Mapakawan niyo ka din ni Franco, madam. Anak ko ni Franco, Glory. Anak ko lata. Uray dakas ti aramid na. Madam. Kasta una iti panagsangit mo, Glory. Agyabanakan ka. Gaputan na patagkan ka ni Franco. Wan, madam. Napatag kanyak ni Franco. Napatag launay. Edward, ni Nana Glory, adda ijay terasa, agsangsangit lakta ijay. Maawatak no hapay nga gladingit ni Nana Glory. Nasakit para ken kuana, anay balod ni Franco. Wan nga ruhad, honey. Maawatak, gaputasipod ubing kayo, iso tinangay aywan kada kayo. Umay ka, mapanta ka sa sarita. Liwliwaen ta. Saan ang mabalin, abaybayan ta. Mabalin mo lata mapansarong ni Franco ije pagbaludan, Nana. Ibagamlaang no kaano, takuyugan da ka, Nana. Awan matidakas na ngayon kasarong ni Franco, Nana. Sir Edward. Amin tayo kat malidayan, Nana Glory. Kayat ko sa rungkaran ni Franco. Nga uray siya lang timapan. Kabalak nga oray si siya lang, Ma'am Olivia. Sir Edward. O sige, Nana. Awagak tigayam ko a pulis. Tay pakaamok a sumarungkar ka ijay. Si kagayam tinako na ti pulis at dalaw ko. Juan, kumusta ka dito'y pagbalod? Apay ngay may ka. Anak! Ibagam tigapuna, no apay ngay may ka. Gaputa kayat ka makita. No awan ti importante ngay ibagam. Mapalin mo ti pumanaw. Anak! Pumanaw kan! Kat di kan kayat amak kita bay! Franco, at damanan tayo pa di akanayon asumarungkarkan ka. Manong matsabulan nga umay nakasarsarungkaran. Owen, naanos ni Padre Santiago akanayon asumarungkar. Ken mangkasaba kada tayo. Huwag nga rod, Franco. Kat mamatiak iti pagbagan ha. Ngawan sa bale, apagkamangan tayo. No din ni Jesus. At ay tantigayad. Ilukat ng tiri daw to'y selda. Sige, rumor kayo. Atas ang ngayon. Naawatan niyo ka dito imbag kakabsat ko. Wen, Padre. Padre, Uy, Padre. agyaman kami unay, Padre. Agyaman na tanaawatan niyo timbinglay ko kada kayo asa sa uti Diyos. Katsapay na kuma, tayaplayo iti biyagyo. Iti kasta, nasaya at timasakbayan niyo. Pampanunutak tayo na ibaga ni Padre. Ani Jesus, kat imay para kadagiti managbasol. Saan kat
akadagiti nalintag. Why na, Franco? Kat no si dadaan tayo kano sumurot kini Jesus. Naskin nga agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo. Ket bakawanan na tayo. Ken ugasan na dagiti basbasol tayo. Ket agbalin tayo abaro aparswa iti imartang na. Husto kayo. Ket naamiris ko itan. Nalabit. Daytoy ti wagas ti Diyos para kanyak. Tapno agbalbaliwag. Juan, Franco, oray na kami. Naskin gaya may balod tayo. Sakbay nga awatin tayo ti Diyos, iti puso tayo. Husto kayo. Ngam pagyamanan tayo. Tadalat ta silid iti kaunggan tayo. Tapno agamiris kat agbaliw. Katita, ituloy tayo tagsingsingpat. Ituloy tayo ti agbalbaliw. Nakasaritak ni Padre Santiago, Edward. Di mawasak iji simbaan itay. Kasta ka di, mama? Kanayon na sa rungkaran ni Franco iji pagbalutan. Wen, mama. Kasta tinako na ni Padre. Kanayon na asarongkaran ni Franco, tapno kasabaan na. Kat madlaw kanu ni Padre. Anapod no ni Franco, iti panagbalbaliw na. Wen, mama. Kasta tinako na kanyak tigayem ko a pulis. Imbaga kadakwada, asanda ko mga itulok nga dadakis ang mapasama kini Franco iti pagbaludan. Agyaman ak iho. Taitilikudan ti dakes nga aramid ni Franco, kat masaknan kalatakan kwa na. Kabsat ko ni Franco, mama. Wen iho, kabsat mulata ni Franco, kat agpada kayo, anapatag kanya. Yak ninamnam. Nga da kayo amin itangal daw ti dalaw. Kumusta ka, Franco? Kumusta kan, Franco? Franco, anak. Mama, Anak ko. agyamanak. Tasin narungkaran daklata. Kunak nalinipat na kon. Saan? Saan, Franco? Saan da ka alinipat? Mama, pakawanin dak ko nga. Kaslamat ka na kayo, Edward. Olivia, pakawanin dak ko nga. Itikinadakas ko. Lipatan tayong tinapalabas, Franco. Ketnam naman, mi. Ngagtultuloy ko mati panagbalbalyo mo. Aramidak na ito, Edward. Agyamanak. Nanapakawandak. Nanang. Oh, Franco, anak ko. Nanang. Pakawanan na kumamat. Ikarik. Ituloy ko tagbalbaliw. Agyaman ako, nay, anak ko. Mama. Amoy ka din anina ng glory tipod no nga inang. Wen, Franco. Oh. Amuin. Kat pangasim. Tagsingsingpet ka di pagbalutan. Taado kami nga agururay kan ka. Nangag mo ka ni timbaga ni Madam Marta, anak. Uwan na nangit ko. Napudnulakit iti panagbalbaliw mo. Oh. Nakasaganak ang mga ipagna iti iruruar mo. Oh. Edward. Katita, Nana Glory, kan mama, saan kayo kuman ngaglitay? Ta saan tayo anapukaw ni Franco? No dikat, nasarakan tayon. Akayat na asawan. Sa baliitan ni Franco. Kaputamaisan abaro aparswa. Diyos ko.
Pagyaman unay. Kat baliwan tayo, Timang Rugi. Para itinaragragsak a pamilya tayo. Ditan papagayam at tinaggibusan ti serye tayo itaalawas a napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Inikan biyag dagiti papagayam yo iti radyo a Kaskada, Emily Kalika, Teresa Kalay, Mary Ann Nalika, Virgie Paglay, Randy Castro, kento'y pagayam yo, Jonar Ributaso. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas a napauluan. Supapag, ti kinaagom. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasano nga pabaliwan da, tita? Kat makumikom damat iti sabali a banag. Ha? Kasla boses ni Eva na dyan. Anda ka di dito'y. Manong Jack, sika ka dingag paiso. Eva, anda ka dito'y. Anya ti imayam dito'y. Dito'y kakadiapastak nga agtrab-trabaho, Manong Jack. Uwan, Eva. Kumusta kan? Di da ka di pinarigat? Adan ijay presinto da tita Carla. Iso ngay may kami dito'y. Takasaume dagiti empleyado, amabaliwan ti management. Mabaliwan? Asino ti mang baliw? Auntie, iso ni Jack. Timbagak anak gidagusak idi inikatdak iti restaurant a nagtrabahwak. Dito'y gayam apasdak, nagtabtrabaho ti ko naman ang tulong kan ka. Mas daawak mat, auntie. Jack amo dito'y gayam ti pasdag a pagtrab-trabahuan na. Italaang ngamin nga umayak dito'y. Maikan iti nasaya at trabaho. Uwan, auntie. No anya ti kabalan na nga ramidan. Iso ti maitad kan kwa na trabaho. Ala, kasarita tanto inton malpas ta kasarita dagiti staff. Ay, baksa, auntie. May mayat no mangag namat ti saritaan tayo kadagiti staff. Adakan ka dayta kaanakan. Si Kamat ti Big Boss. Naimbag abigat tayo amin nga empleyado dito'y apasdag. Kaya't ko nga ipakaam mo kada kayo. Asaanan ani tita Carla ti akin ko ay ti daytoy apasdag. No di kat toy no mo. Adan ijay presento ni tita Carla. Presento? Abay na ti presento. Saan nyo gayam nga amo at ipudno amang tawid dito apasdag? Kandagiti daddo mapay a negosyo da Mr. and Mrs. de la Francia. Kati anak da ani Eva de la Francia. Gusto ko yung. Saan na ni Madam Carla? Dayta tipud no. Sapay ko ma. Tagkakadwa tayo. Kan agdi din nanggay tayo iti trabaho. Tapno na saya at tipagbanagan ti negosyo. Da kayo gayam ti akin ko ti pagtrabtrabahwak, Madam Eva. Di nakawagan iti Madam Manong Jack. Awan nagbaliwan ti panaggagayim tayo. Kas edi adak iti balayo, Manong. Kababain mo't Madam. Da kayo ti bus ko. Sa anak amay kari ang mangawag itinagan nyo. Saan, Manong Jack? Sikapay lang ti kapat ganiti biyag ko. Ta edi awan anak. Da kayo tinakariknak iti pudpudno a panangipatag nga awan kondisyon na. Nauray na mo kami lang. Napatpatag kanyak tinapudno a panangipatag
Ngamtian niya man na kinabaknang. Sana pulos amagatang, wanong magatadan, tipudno apan ang ipatag. Day talang ti adda kanyak. Awananak Apolos iti kinabaknang. Kumusta ti kunkunam anapan iti ayan ti trabaho, manakaw? Ni gayam Eva ti akin ko iti pasdag a pagtrabahoak nanang. Anya, ni Eva? Apay nga rod analiday ka. Kasano pa iti panggap ko ang mga aram ken kuana. No na nga tumut gayam ti kasasad na iti biyag. Anya pa'y nga rod ita, anak ko. Alangan nga ipilit mo ti bagim, kat marigrigat tayo laeng mo. Kunada nga ikandak iti sabali at trabaho. Kasaudak pa'y kano. Kunada, kunamsamot. Asino ti kadwa na anang iba ka? Ikit na kano day jenang. Iso kano tinang tulong ken kuana anak karwari tinang ipupukan dakin kuana. Anya, impupok da ni Eva? Uwan kano nanang. Babaan ti tulong ti ikit na. Natiliw dagiti nang ipupok ken kuana. Imbag ta idiing kulong dakat na ilamang na ti cellphone na. Iso adida na ala. Inton bigaten ti maudi apa nagsasango tayo iti korte. Masentensyaan dangatan, attorney? Masiguradok tayta. Dakkel ti ebidensya kanya inaramid na iti negosyo. Fraud ti impakita na apapeles. Sapay ko attorney. Pati ti pan naka-transfer itinagan mo dagiti property. Malpas tumutan. Awan ton ti makibibiyang iti negosyo. Dagitin tulaangan matalak amang imanihar ti pangitalkam. When attorney, adamat kit din ni Auntie Lourdes amang tulong kanyak, amang isimpa iti amin. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo. Tapno ammom to aminen apasikot-sikot iti negosyo. Agnanayon ta ka din ang mabalod. Diyak kaya ti maipan iti koreksyonal. Awanan ti maaramitan ta. Talaga mabalod tan. Agbalin ta abalod nga agnanayon. Gapoy ti kinaagom. Awanan ti negosyo nga imatunan ta. Agpaiso ti ko na ni Eva. Anadano nan ti panagpuluta. Uray kasano ti panagbabawi ta ita. Saanan ang may babawi ti sentensya ta mabalod? Dayto yan tinaganap ta. Kanayon ang maudi ti babawi. Anyan to nga tatibiyagtan iti pagbaludan. Agyaman akunay kan kanti. Nang runa ka ni Apo Diyos. Nagbaligi tayo. Wan ka anakan. Iti kanuman, saan nga agbaligi iti kinadakas? Mamatiak iti dayta, auntie. Medyo nabayag matbasit ang nagtuo kak. Gapo iti tulong mo, nabawik matlaang ti para kanyak. Rumbang laang asika ti agnumara. Saan kat adag iti naisabsab itlaang at tao? Ita, natalinayan ti kapanunutak. Sana kung agumaw gawawa iti kaasi ti mga asi kanyak. Katanya itan ti planom ka anakan. Mabalin ka di, amapanta ije balay dagiti nang tulong kanyak, auntie. Sa dino ka di dayjay. Itiigit ti syudad, auntie. Ije bantay. Ikan ka iti pangrugyam. Tapno saan ka nga agrigat no pumanaw ka dito'y balay ko, Manong Budoy. Papanawon nak dito'y balayaw, ma'am. Pasensya ka na. Ngam ada nga min ayabak akadwak dito'y. Dagiti nang tulong kanyak, idi siyak ti agrigrigat. Kasta ka day, ma'am. Ulitak tiyagkid daw iti pamakawan. Gapo iti panangtungpal ko kada Ma'am Carla. Napakawan kan. Iso adi ka inraman nga impabalod. Uray kas kasano. Imbagam tipudno anapasamak. Tas ikakat nga rod ti witness. Agyaman ak tadinak impabalod, ma'am. Agyaman akmat. Tanagmayat ka nagbali na witness.
Oh, umanay mat siguron apang rugyam day tagatad. Mabalin mo ti mangrugi iti basit a negosyo. No apay nagtungtong palak iday kada Ma'am Carla. Imbaglakit din tanasingpat ni Ma'am Eva. Inikanak pa ti pangrugyak nga agnegosyaw. Ay, agawid aklangan ni di lugar may katagbalbali wakaon. Aglako aklangan ni ti kumpor may, di purok may. Unay mo't gaya mo dito aselda. Mano kami nga da iti may sa akwarto. Agid dati dadto may ti semento. Awan kutson. Kasanunod ag sakit. Di pa'y katagiin nalis kami. Inakaagto ko ijesuli. Sang kakita dakdag iti pada kabalot. Imbag no di dakdang landag ito'y. Nagkasangan ti kastoy. Dahito yan ti kungkunada supapak ti kinaagom. Ang babawi akon. No mabalin la ko mga isubli dagiti pasama. Nagpadamot ti day of you. Saan kayo asimrek itang aldaw? At nangamin aramidag iti garden ko, nanang. Aglabak matita, nanang. Tapno saan ada kayo mananti aglaba? Nay, adan samot tao. Ingka man kita en Julie, anak ko. Sige, nanang. Asino ka... Ha? Ma'am Eva? Apay amam ko nam kanyak. Siyang pay laeng ni Eva ang nagkamang dito'y balayo. Saan mi nga impagarop? A milyonarya kagayam. Umunag kayo, ah? Anusan nyo, ah? Takas ti talaga ti balay mi. Talaga nga umunag kami ka ni Auntie Lourdes. Da kayo gayam ti ikit ni Eva, ma'am. Di na ko maawagan iti ma'am, kabsat. Lourdes Latan. Kaya't ko tagyaman ka na kayo, ta pinasang bayo ti kanakak. Idi awan pakidagusan na. Nakakaasimot ngamin iti. Saan mi nga impagarop? A milyonaryo gayam ti pinasangbay me. Kabsat. Kaya't da kayo nga awisan iji balay ni Eva. Awan kadwanan to ijay, no agsubliak iji abroad. Kasano nga ito'y balay me, kabsat? Mabalin nyo lata ti umay pumasyar dito, iti anyaman nga oras. Agtrabaho mat ni Julie iti hotel, wano restaurant ako ka ni Eva. Inga tumi iti sweldo na. Kat ni Jack, agtrabaho ka di pa'y. Iso ti mangkita kadag iti amin a paradalos iti pasdag, kan iti agdudo mga opisina. Agdudo mga opisina? Ay, saan ka di amay-may sa ti opisina yaw? Ato nga opisina ti agab-abang, iti daddo mapay apasda, kabsat. Ipadalos mi dagiti komidor, kan ruar, tapno kanayon anadalos. Iawis ko ti panagyan yu ijabalay ko. Tapno saan kayon amarigatan amagna nga inaldaw nga agtrabaho. Uray agbati akon at ito'y balay basang. Saan mabalin nga agbati kayong agmaymay sa nana. Masapul nga umay kayo mata. Anya nga iti aramidak ijay basang. Tapno saan kayo amaikan? Agbantay kayo mat ijabalay ko. Swelduan kayo mat nana. No kayat yo, tumulong kayo nga agdalos, ta swelduan kayo. Ay ikwa, panunutak pa'y basang. Saan kayon nga agpanunot nana? Umay kayon, tapno agkakadwa tayo manen. Agyan kami ki den, ijay balayaw? Da kayo timbilang ko a pamilyak, tawan kat nga rod pamilyak. Pangaasiyo, ta umay kayon ija balay ko, nana. Pangaasim, tas ika kumati mga lukoy ka ni nana. Umay kayo kumaidya balay ko. Natalgadak, no ada kayo akadwak.
Diyak kayat tiyag may sama nung Jack. May kari kami kadi nga umadak iti pagtaangan ti milyonaryo. Si kamat manong. Saan ko maaga po iti pirak? Tapno mayadayo tayo iti tunggal maysa. Nababa kami ngamin na makipulapol kada kayo ababak nang. Apay akas na ti sa umanong. Saan ka di anaragsak tayo idinagyanak ijabalayo? Isubli tayo kumaday di apasamak manong. Di nak kumapaayan. Ay na, kasla palasyo to'y balay da Eva. Kasla jak pa yan ammo ti pagruwarak. No mapanak iti daddo maapaset na, nanang. Uray siyak nga rod, anak ko. Basit laeng tiintulong tayo kenkwan na. Ngamaminribo nga ad-ado ti supapak na. Pagsayaatan ti tumulong, nanang. Ay, no saan tayo at tinulungan idi? Ay, awan kumaday to'y agasat tayo ita. Nasingput at talaga ni Eva. Di na tayo linipat, idinabawi na ti kinabaknang na. Imbes sa mangala iti ado akatulong na, kinaykayat na ada tayo ti kaduana di ti balay na. Inikan na tayo pa iti trabaho. Katso papakan tayo matday ta kinasayaat na. Babaan iti panagserbi tayo asipupud no. Uwan, nanang. Apay ka di atikan matagtagari manong. Adda ka di ginuram. Saan ka matakastay di? Pampanunutek lang ti kinadaksang gasat ko. Apay ko maadak sang gasat ka ako nam. Arda kayat ko agaw atin. Ngem ore kasanok asukdalan, jak pulos masukdal. Amin na kayat agunudan. Kasapulan titured amang iwayat iti anyaman awagas. Ngam no napakuyugan iti kinatakrot, kasano kuma magunod mo? Kinatakrot ka diti saan apan ang ipagay ti ayat. Siyempre. Kasano amaamuam nga damot panagayat kan ka ti babae, no di mo mat ibaga. Sapay ko mga rod, tas saan ko apakabasulan na ibagak. Ngay di palang, kat inayat kan. Nabayagan nga inururay ko day ta nga ibagam. Ngam, apay nga italang mat nga ibagam. At paiso, di na ka di kaguray ti imbagak. Sana pulos. Adamat karbangan ta amangayat iti tunggal maysa. Saan ka di, Jack? Oh, I love you so much, Eva. I love you too, Jack. Nawayatan, tanakabalo den dagiti na agom at tao. Awat tuban iti ayan-ayat ta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yo italawas na pauwan. Supapa, ti kinaagum. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo akas kada. Mary Ann Nalika, Teresa Calay, Mary Jane Castro, Emily Calika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam nyo, Joffer Anas Basi. Insurat parit radyo ni Steph Merong. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.